egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sinamandla. Sesikhona phambi kwalomzala wethu usuku. Sesitobemetela umhlaba wonke. Athi umhlabeleli Africa back to God. Sesikhona bazalwane kuzosho ukuthi akekho omunye oniketiwe ebantwini ligama linye uKristu Jesu athobhalayo umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Nasemini abantu bakethu kuyathanda kusho ukuthi sibandlele lokho of Salvation Church in South Africa. Siyafisa kusho ukuthi inkosi siyisipitele njalo. Si-approach ama-Easters. Njengoba si-approach ama-Easters, sikobemba bazalwane. Ngalokho sihlabelele ukuthi noma ngase udivile emhlweni ukuthi tiyashaya, kodwa ungavumeli ukwehlukana nazo. Noma into leti kahle tiyatholakala, kodwa ungavumeli ukwehlukana nazo. Sizathu ukuthi akutona into letawube kuphumelela. Kodwa mawunaye, unemandla okwenda konke. Inkosi yesibili kusise. So sifuna kusho bakubele emakhaya wherever khona ukuthi siyabonga kakhulu support lesilete yona. Ule khasi lethu lesinalo siyabona ema-comment siniketa wona imithandazo yethu siyayibona tifiso letinhle letisihlela kwekuthi asiqhubeke simfune uNkulunkulu simbambisise sente njengokufuna kwabo. Sasisho njalo-ke bazalwane sithi siyambonga ngani kanjalo sifuna kusho ukuthi njengoba thina sibheke ne-spirit kadanje engomeni ngiyo i-trust yethu leyo bathi sibitele umhlaba wonke athi lokho-lako ukuthi niyamateo hambani nento-toketive bafundi bese nibaqinisa gcina konke leliniyalela emhla Jesu uthi kwatini lokhu ukuthi bhekani mina nalo kuzobe sekufwele. So ngaleso sizathu ufuna kusho bazalwane ukuthi sesiyabakistars besithanza bazalwane kokuthi uma sewulalele wahlabela lapho ufisa ukuthi one of the days ngiyafisa ukuhlanganyela nabazalwane. Ufuna kusho ukuthi you are welcome. Sinetinombolo tethu khona nanginasi lokufuna msithinze kuto simlayele ma-direction kuze kutofika emkhosini wephasika last abe bazalwane sidabula sibopho sasathane layitama inkosi itendele umsebenzi wakhe ngoba emandle kumele bakhomba kuhlangana. So kungako simnema noma umzala umncane usiphi isiqu awusikahle empilweni ukahle empilweni, you are welcome to worship with us. Sikhona space la i-direction uyafona sinawo khona nabanye engazi ukuthi kulikhulu izofika la but thina kulula ukufika kuwo. Ifuna sifiso umasaba ngiyadinga ngizofika endaweni yakithi sikahle sikhulekile ukuthi sithi sifresh kanye nawo ukuze uNkulunkulu adunyiswe nabantu. Sizathu bazalwane bonke seniqoqoda ukuthi uNkulunkulu lithi fanele mbuso likamshinele bonke akufika kuphela. Ngalokho bakama sikusho ukuthi sibizwa ukushimela ngoba si-understand ukuthi kuphela. Uma kuphela kungafiki kusho ukuthi siseke qala ukushimela. So sibemo siyadingala phambi kwenu. You are welcome. Kwenza noma ngayini lena kwenza ukuthi uhlanganyele nathi noma uhlanganyele nathi. Inkosi kusise usangalela this-advert enkosi inike amandla ikusiqhubeke nemthandazo sithandazele qhubeke ne-support ngemandla kaNkulunkulu ku-fellowship phakathi because kumoya kaNkulunkulu there is no distance but enyameni nemakho distance kodwa kuNkulunkulu is no distance. God bless you. Amen.
Lord.